Ja sam Roni Kovačić, mnogi prepoznaju moje ime sa interneta ili ne znam, sa raznih takmičenja, pošto sam već 20 godina aktivan u sportu, a najviše u bodybuildingu u zadnjih 10 godina, gdje sam bio 2002. godine apsolutni prvak Hrvatske i 2009. Mr. World po IFA federaciji u visokoj kategoriji. Imao sam prilike, evo, susretiti se prvi puta sa firmom Olimpi, sa njihovim burnerom Thermospeed. Evo, testirao sam ga posljednjih 10 dana i mogu reći da sam više nego zadovoljan sa njegovim radom, sa njegovim djelovanjem. Ovako, znači, on u odnosu na neke ostale recimo burnere na tržištu, u principu oni više manje svi sadrže iste stvari. Samo u nekim različitim omjerima i možda ovisi kako se prilagođava kojem tržištu, da li je to rađeno za Ameriku ili za Europu. Ovdje njegova baza nije toliko kofeinska koliko kod drugih recimo, ali što može biti i plus i minus, znači ovisi za koga i za kome je to namijenjeno. Moj prvi susret znači, sa ovim burnerom je bio na takav način, testirao sam ga na potpuno prazan želudac, gotovo 2 sata nisam jeo i krenuo sam na trening. Normalno za test bi, pošto sam ja poprilično težak, konzumirao sam, ajmo reći, dvostruku, možda čak i trostruku dozu od dozvoljene, pa da vidimo u principu šta se dešava. Desilo se puno lijepih stvari, od toga da sam imao vrlo brzo radnu temperaturu za trening, do stvarno fantastične cirkulacije i općenito prokrvljenosti organizma, što je vrlo bitno za sami trening, tako. A osim toga, mi znamo da kad dolazi do takve cirkulacije, da je onda apsolutno sve stvari u tijelu su na jednom višem nivou, što se tiče metaboličkih procesa, gubljenja masnoća i svih ostalih lijepih stvari koje su nam najbitnije u principu u našem sportu ako želimo nešto prosperirati. Pa ovaj burner recimo ne bi bio takav vrsta burnera, on bi bio više za jedan profil ljudi koji imaju višak tjelesne težine, ljudi koji nisu toliko tjelesno aktivni, nego sad recimo u ovom periodu taman pred ljeto, jer to žele postići nešto svojim tijelom u nekom određenom vremenskom periodu. Znači, on ne stvara nervozu, pošto nema toliko veliku kofeinsku bazu, ali stvori željeni efekt. Apsolutno proizvod koji preporučam ženama, muškarcima, rekreativcima i sportašima. Nema uopće nikakvih limita, niti dobne skupine. Nešto što možete stvarno uzeti bez ikakvog razmišljanja, da ćete dobiti određen rezultat i možete apsolutno očekivati prosperitet. Da ćete imati volje za trening, da ćete kroz određeni vremenski period imati rezultate i da apsolutno ćete dobiti da je odnos uloženo i dobiveno maksimalno.